Right on. Saravara nere fire ci sosi Kopuei weires seriro Nien bripire conse fire Saravara venere fire ci sosi Kopuei weires seriro Nien bripire conse fire Kirion tunmakura Waititi pwe waraweti kifoku Iware kasa kawe kasa Right on. Saravara venere fire ci sosi Kopuei weires seriro Nien bripire conse fire Saravara venere fire ci sosi Kopuei weires seriro Nien bripire conse fire
Eric mo. Ini-spell pain ko was na kawa tuwa na si was kawa. Happy Sunday na si was kula ke ko sto ko wiga chang oli tuwa. May fin chak la sha pa kusin ka. Ka ke lutu dengin Sanri saying kada akfasrye may na ke waking Sema sifesingan fact mo kalanglon kat katangla. Kalanglon kat katangla. Na as special guest sila ulutu uyayang na metligi na kita korela may fact lashing announcements isiluwo mo na katafa shona ke program lasha. Shakta metligi at fact na medan inoana pele na kayo. Ani spell singe in sanglon singkat aklin kat ke koko wala alal. Amnas uya ngayon second grade lash kat fash na met. Olem kat flat na. Sumigawsin siya kulo mala. Kulo ke maulash. Kulo ke long lang lum na siya. Kulo kat kan madalig ke lutu sa inga bain fash na met na ke plan lash. Sama kat finsha mo in kisang siya ko in fash fall na ke. Aqua klum na siya maita. Dahil paye na kita ko sa fash na met. Efin diya ke itayak lum, itayak yurume, kasha lum. And kat ashwe do klasing kat, ito ka na yetom ke pelsing in siyak mga swikat. Kasha kat, o kaya mga dalom na ingkat, ke akfasrye gaslom, may nga nagawin follow mo. Oana lang sila, oana kinalom. Sa masusak ke gaslom. Dahil lilos mawigat yang paye, laladangan dalom inakfasrye danin sielos in oepenakat. Kat kayo inka in galim ke gaslom. Ake Falkland gaslom ke pasyen on kafilne giden tafela gaslom na swikat. Ilo ke ashtal JJ olutuwa komisenge. Lada langlang lumintia doing well ke may lakfashe. Lang akling kumpela na kayo. I have a few slash kat private galos na kayo. Lusam day lasr lalos. Lusam matayin elya yok lalos. Lusam matayin berin mot lalos. Kat nakaway akaway yashu yok las na su. At flat na. Ay wisyak las ke bel saying kat sakun wikat. Kat price siyak mayin gini. Once for jum salam Jesus Christ kat price. Amen. Amen. Paingkom lise. Kulogum happy blessed Sunday ben assume. Metli de vaktime. Onda ki akkalemya. Painge may sharam lastam saying mail and dolmul. Sivesing in fact mo long kalanglon God katangla. Marina nashke buklal Jonah. Sapta dolu fos sena kisinga ulan. Liye maritingan ash ipluos ke. Ipsimet ngayon gas faklon gas ka faklon God. Pangsilon God pa fos sige fos tolungan. Na ipsaklungan pa may nina pa. Na kumishigin non kale ifo kat ipshukiya may fakat. Sibesi nga nan pa in mo gidan mo ko hindi kita tafela ka kalutiyasish. Idan liye la gaston kat sumisya ko na in bıçı şumon şam se. Na kung kat şumon şam la siya şo dele o dingo dinsing may matalong ay force ke kat fena kat kabat sa force. Na para kat use. Kat use ipshuk ya ki in mo akum ko in gasting a focus study la siya na ke. At fisam ke forcing of stoluan
liye le mea theme singan ko, mea subject matter singan ko, mea masiyok yan ko long line was luwan was tulungan tram ko yok na bang silan god. Na sinse okay sham na bang silan na sil Jonah ilan usla subs kulan god na sin matnina ba. Mawasakos na was singa ulan. Na we got ke. Pincha mo Aşlaş nengin o ingashi kum gen kum ash kuyan. Na ash special guest sila oldu tu komiseng na usela inelba dikfosh bangan inelba JJ aluka nadal Clarence Metlina Finen Kona Hawaii JJ duwa na su. Su kyan check your audio lo mikum adjust ma JJ duwa na su. Good morning. Duo, along ko. Masimit, kuloge kum taka wigat yangan. Thank you. Make akulen kum ge makumashkan. Kumbaga bise. This morning, very blessed. Very blessed. Wake up another morning, have to change our breath. Just getting ready to worship God with you. Okay. That's good. I like that one. Kede fast namit, ako may kede fast namit nag-program laso. Ano nag-pacnacn? Ash Mwe fact si Luo JJ na unigas kung ako lang asis pising yan. I got one in my heart right now. All right. Okay. Maybe if anything comes up, then I'll let you know. Okay. All right. Kalbo na ngay show na ke may fact si Luo malasha, and then I'll come back to you. I'll circle back to you. Yes, sir. All right. Thank Okay. Well, stand by. Well, ano yung nagkakalimyangan, bago makidakasyung siya niya, pain kum dekin ni Sena, pain kum soswa, tamlel. Kumbaga, ano yung ano na lois na pwede sa katyan ko. Nakumkulag kung siba na kawibigan siyang miseng yan. May liseto siya, pain kum, na nga liye na patigin siya, natigin siya kung gulo, kung monitor yung feed live stream sila. Nakita-fast na namit, may fact si Luo. Masimit, in-akling ko sa kayo sa matakakasyagat ki Facebook, kung sila siya. Nakita-sagat rin guys yung kunokan, nag-Monday, nag-set. Kung kulamalap na si was, kayo kikusta ko, we got fully pa was in gas with kuyashkin na ke nakaklag gaslan ko. Ngay show na ke mitigi nga show na ke may nakakla siya ke JJ bigat na ay usela len yaksa ko na admit na nga akfasrye announcement last na JJ we going cash got kisugo na ni guest sa tagay last kisugo ngan ngayon agin balance hold on nga mute go kulan susukingan unmute go stand by. All right, and go. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire.
My heart's once desire is to be holy, set apart for you, my master. I am ready to do your will. And now great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And now great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing is how great is our God. You are the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no others. Jesus is the way. And now great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing is how great is our God. Sauce, or mas sauce wa. JJ, kilong yung sugungan. If not sugungan, kung ako la, I'll come back to you. I'll circle back to you after may vaccine mo ngayon. Yes, sir. All right. Kung gulo, stand by. Kulo ke uns gulan JJ ano ka manatol Clarence finan metli na finan Kona Hawaii. Luksungan nga tasawram silke ikaw nga kacham ke pangay nagke mit forskning glen sa pagkat lo ke furowers lalelen ganun maging gifts mamash as yerolan sang dapat lagi gaston ka. Ang liye le Mr. Frank Elashe Texas wala tamlo soswa is would defend all should lebangan finan Texas pain goes with Texas kan Alip Maureen egos kay wakilo ke cashalos na kay wat na the fact na ke announcement lan casting goal ngayon sa may facts ano ko was modalye kat siya samsam kin may facts mas dagi ke logo sila logo sila askal mi mana ko ba kung liye in an
ye motom ko me si magumfliye insang akes pakinye gumama ashkan umfliye viva umfliye petsasilo petsalan one ke en kumashwan gusto ko man ge wallet luman magan na ko man sang akes pakinye ko tebe na ek na ke shipelar ta ke logo singa at frie logo singa in mas asang akes pakinye ko cut with coal gas and gold, taking trust gold, Mr. Franco taking sena. Pero kat liye mas nga agas pagin kat le. Paye lang sing magaslan kat. Mana ko cham guna, fi ba gaslan kat, nakat cham ko. Kung ka akfasrye, in mata ko ay gaslan kat. Ano kat free paye lang sila ka foundation singan pa in pa payapal bukod ko ko siya. Bukod ko siya kat cham kin apocrypha. Pati sa mga book siya, mga Catholic, mga Book of Mormon, mga Quran, mga book sa mga Josephville, Smithers, mga pati sa mga Paye lang siya nga pa, pwede slash nga pa, Paye pala, magaslan ka. Na kung di okya, makapasya okya, nga nagkasupos ko, okya nga pa, Trinity, kat pa, kat po, kat noon. Na suppose ko nga, in fact, it's sons of the single migos. In fact, nga pa sakfine. Sacrifice ko nga, support na toasrlah sa mga kapasyon na support ko. Na limchis even like that mo, la mga kapasyon na support ko nga, ko fines ko nga, Jesus fako. It's given. It's a promise. Wala sila nga, langan si kapasyon na ash fako. Na kung liye na logo sa nga, ash la itkos siya nga, nempa siya nga malan God. Nembas lang kat yung man sa kakas makin yekat le pero kung din nembas itkos ke pa pala aspela kat kung di puklan fi mga pentateuch kagasi pro kung din some deep like a study and kung ile every seventh letter ile spell like as Yahweh or Jehovah. Now every 14, 21 Mga sinastoy sa ito, si Pedro magkataroon ng poitkos kan. Kat fact la naman na kuminulongan. Kat fact la kung galam gila, pange oye silang kadil fliege gaslan kad. In mo, yun na natin cryptic codes. Men ito la, sige ito, ilchigilan kanawos la gaslan kad, yan na paspas. Ilchigilan siya la, successful sil Adam Eve. Il skill win na din gati tin patatle il ko florella na mailer of fashion sigilite sito nilito le mas kaslan kat finita pedikiye matash nakatenikin na siya ka our God ke omniscience God ito man nakawasi or il free ke kaslan sfena ash cryptic codes panembongan matash ke na mit malutut pa ngayon na Suk ilosin, la meticulous. El tal suk mashishu. Le mea kalmea. Pala da quick. Kas ipru ke uleng matawan. Hindi connecto na. Kas itkos na kayo el spell la kas Yahweh. Jehovah. Na fact kumin kigumdali na po itkos. Kuminte nagget lang ko. Lamin friend da mo kuntum likun say. Kumin bel kumdi na po Fliye an kemen nakluman lasr sila. Na bakit logo sila sak na kayo ma o gala na kayo matiya usus fako an enon ko tayak le sisiyang na kayo na ashpe shamjam siya pa na kayo yes kita sham geto kung di shop will go check logo sila kalme pa fin siya clash pa na gat fakan lens up clash ang compassion na sin lem Jesus Christ in mo ash kalme ash fako Nakadin history last pa, nag-get 2014. 2015 got online, maging kainin interfaces. Like free conference call, ka OBS, ka StreamYard. Kung video tayo ni Sen, yung Freddy, ito maging StreamYard. Kung feedback ay los 4-4, pero kat 4-4, ito maging StreamYard, in mga akfasrye. Nakikat mo ta stationary, program siguro siligat kaya nga pa Vimix. Program siguro cash up na upe. Kachike Zoom, kachike masaya ito na customizable. For the Zoom, for the Vimix, ano bang Vimix man? Ikan or la oye, makat 89 isang
därför gaslangat, fwal nage, kinalangat, finchaklangat, fwal nage makat ko in akfasrye. Na naguslingan kantor magin vmix sa akfasrye makat akfasrye. Website lasha sum nage nakmanas finaspellum sum nage gasingoal.com kumiliye met on ko faka klasika sibel kat video kan na phone na aske web activity involvement like community ko lese ko to sa kay ko me mission statement laska le kat shonyak naman nag pandemic singa mo ash peshe ash mission statement lash ash vision se mo vida mo den akfasrye o yan so nag email lasha info@gasingoal.com. Na parang may katamit kayo mga akfasrye. Dagdagan pasta Eldan Pog, pasta Tokyo, senior pasta na aali ko siya. Masyamdram na sila chat, messenger, ilak kayo lang, din fast namin. Fast namin makuha akfasrye. Now, katamit liye nga ko, kasi ko online, timakyakan lang siya. Teka, lalo pa ilaw. Gaslan ka din fat kayo na sinagawa, may dahin mo. Alu tugilay non ka, tibay mo ni kong lao. Gaslan ka, kung finito lang may gaslan ka. Fact, masimit mo ni kong na. Ikum mo kayo na may mo, may kuyo, saw lo, may mo, may kiyo. Gaslan ka, nga fact mga nga kumin si BS makin pikmal na friend na aliwa pasang nasyun kumyak or gaslan god in pa shupe sing na mga akfasrye kung pinye cash kum na nagyama kum akfasrye kung kan cash kat nagye proy luman yok shupe masimit may isang makadil kesan suman kung ko ben usin sang cash mga akfasrye ano ko liye collect na lang ka kaplan casting ko online nila money ko sorry kaning barakat kan or any barakat kan sang makin sa akfasrye mga akfasrye ngayon shock to ngayon sa masing yok shupe kung finte sa ang mano man nagye all and kung masyali an nandis kuminde usin sin casting ko yok shupe kumin en makum fashkuya way an sang maliluman na kemi. Hindi ba kanin kumis cash gaslan kat an sang nagakaligong fashkuya. Ako vinta ko nagagasing ko kung di kanin desa na siyang kumin cash. Hindi kita ispek cash luman in sang be akfasrye mit ash finchak lash ash kena lash mo kiden mo aki kasi kiden mo tayo national mo ita cash los le diyan gaslan kat ko or bagyan computers ka finan ko na kasi resources ma internet na sinmet la siya nga insurance life insurance ka health insurance ka o na si mama ashiro sa mi malamin friend taking this and ako taking just ko ash ma yun also so magin sa cash kat na kayo abang si bella siya kiden ko in ashin gaslan mo ita kiden ko in akeshoy sang was just from a cash cut in some the cash los get those are square. Now they can attack cut gasin goal cut akin ash 501c3 designation silash. So information kan ash ke website lash makum kung liye ko kung binge soup male mea mega to maging ge money mori kani na just kan ash kung email kat kanakalim yo yan na hindi non-profit na kayo ilos line report na sin IRS money mailalar maging figa money na but like la man requirements kan kayo or companies yang mag-guide star dal agilin gasing ko level platinum kalme pa ash level akos bronze silver gold na platinum bronze kung finta na kanafon na platinum pa kung nakanafon na yun na casting call but ash ke platinum level nage this organization is a platinum level guide star participant demonstrating its commitment
to transparency. Na ngati nga je vacuum keeps nga amaguts ka liye. Na banga schedule la to stay ready how it goes. Uniste awal ko staff. Sanri na gusti ka out nga lu. Na asha update sila lu makat yakkalim. Siya na katingin na kat stream live sila. Kung kayo sumne ke www.gasandgold.com. Isang na gas il spell sauce. KAHS ingold.com. Na kung kayo sumne ke liye stream jilash ko Facebook pe. Pel sa kita sumne ke YouTube. Tamin suppose viewers slash ke YouTube. Pero kat tinala alert mo ke YouTube. Tash post ashmit fat mo ilos running Facebook la. Na or kat katsukiden mo ashpe website la. Na kat kuna ko yesingan niya na kat live stream directly to gasandgold.com. Na belsa ash apps to mo being developed as we speak. Apps being by premium channels pa Roku, Apple TV, na Fire TV. Belsa kung may liye live flash nga ke si channels nga. Kung some review pe masom lamit magumvin bang ki long gas ang gas ko siya or bakin belsa vidya mo weekload ke weekto lumaan pa channel gas nga ila become live na bangay may fact flash na uli na yok nag-ipag gas and gold ngayon siya floor ma JJ nag-own sa ko unto ko met ngasyo na mo dito na mising. JJ, nga vlog na Europe, kato kumir mo mising, pero ngasyo ko yung fat trip. Pero kung we can bless us with a song that you come so, ay hindi mo. Do you want to hear that tricky song? Oh, cool. That's what we'll try, man. Right on. Light of the world, you came down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adoring. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. My God is awesome. He can move mountains, keep me in the valley, hide me from the rain. My God is awesome. He can move mountains, keep me in the valleys, hide me from the rain. Awesome. He is awesome. Awesome. Oh, awesome. My God is awesome. He can move mountains, keep me in the valley, hide me from the rain.
Awesome, awesome, awesome. Thank you, Lord. Awesome. Jay, all right. JJ, thank you. Thank you, Bezrali. Kung ke pel naman yung wikat jang na tuwi kung mo vlogan kung ka ring niya. Yes, sir. Thank you so much. You guys All have a right. good one. God bless. God bless you as well. Na tikso ko long and inel ba ano yung afang inel ba che alo ka il matafinan ko na lik for shibangan manatol tamlil Clarence alo ka pe mtain kielan tamdal metlina metlina mawil dig interest ko na che kum gula akay kum na ingin na kita show na ke may dutut lasha Wana yung akademia alle pange may charm lastam singya. Si fesingan fa mo kleng lon kat katangla. Kleng lon kat katangla. Emerita so na sa sapta toluan. Na sapta sigan ash ipu sige. Bang silon kat ko faklon kat. Na sinse. Faklon kat bakit really ke fos sena ke fos toluan. Faklon kat ilkalwuniyak si parang masikon man kalle ifo ko fak makalwuniyak minash nagimulal so nagisapta si isab na kat pangsilon kat na sil so na me ikang na fostul ge fosako so an akademiyak sibelon was ipsak lungan pa met nini fa subsequent kat na sil so na ngayon us na si met nini fa na parang may lakum na mising ya nang ako may on shuna ki mo dutut sing metligi na kat fast na medan ako min shumon na kat shik free siye introduction na siye context kalmen context pa mama sikyak in bolonen singen ka in en singen sa matina ashke marita oy sama yok shupe ang ako min galing shupe si mara ka tinok job in context pa isap legat 3D marita na game vi bang puklal Jonah ako mo shamram gun puklal Jonah in there magin italash na kimit ko siya yon lamon na when got finarangan na kitatafo mo. Ano yung affected Tuesday? Kung fin mo Amerikes shiki kumin someone oyen mit ko siya kung tikain someone oyelash mit ko siya hindi ka na kumatayin maslos kung galim ke pangasiya siya pelash penake katash ki gasin ko. May katilole may tsayo ilos ki kashikot. Ilus tikan kashkip, ilus tina ito na paile, miya na lasho. Ilus ito na ash na si. Ilus tina kahit ke context, nake mola lash mo ito. Fana mait si, mamatay mashlon mo ito, ito mait ko siya, mait singan ko sumsuk, cash kasi mafal na si mait ko siya. Sige mo ko, if mga ka with food bank, na mait mamatay usim mungo ngayon sa gasyo mait flash ngayon. Tali usim mungo ngayon, mo makatimta ka. Na ito, mungo na may yok sipe na silos, kandal ba ngayon, yok sipe na silos. Kat liye mamaweng sipe. Ngayon, italiti na ito, may context. Imola siya. Na para yok sipe nga, kikat ready pa pala, yok sipe ito may context. Paye la puksilal Jonah inge. Ako dala sapta akushke. Sema lutikat. Initale lepkat ilkat fakasi. Puksilo ayepe. Igesta na shish. Ingalib gele.
mit vergesse Jonah. Kasi loy na kitoplal na kipangsilan kat ile toplal Jonah nga iltinoy na toplal mit palo saye. Mit palo saye nga ilus akus panglon kat. Na silus Efin ilus die kina akfasrye. Kung hindi Exodus saptas akus fasingawul na kisingaluan. Moses il kadil fatnas il Muslim som laangla ko kasha tali din Israel finanicha. Ta Muslim fat mo kat sapahin gas. So el kadil fat basil so ano nga fatnas yun. Or Moses ilakos. Jeremiah tuplan lal na sin ka at Jeremiah il fat na ngamit na force. Fact lang ka na si Jeremiah pa, di awin akong force mo. So, ayaw maging ko. For not Jonah, postor kaslal. Loye pe, kaing lane som moisliki. En sama lemkat il sapal na we, kung liye sapta semit. Posting ke postoluan. Banga pang semit, sa makasarap mising, kasarap pang sa aklo. Nakatkalim gele, kinalal Jonah pa, ilan shaylallah, wukle liki, wukle na ilan, okay. Ilan shaylallah, wukle, liki na ilan tafela sapsugulan lemkat, na sinbat ninefa, elosin for na liki oya kudupalosan. Nagsisik amin siya ka pa, may si yokken ninefa. Kaya i-focus, Jonah alala nga, alala siya kayo nakasmawusikyak, na sinbat ninefa. En singin ninefa, pa siyen, akulin niya kumatan felon is Syria. Ako min galu, kat galam ke marita le Israel, inin na karangin yak lan kat, lan lem kat, liki kain matonfel, fukuko, nakat galam ke le, matonfel is Syria, pakanausla, Northern Kingdom. Efin ne tiyan na shumanya ke pacl, le fakakatang na silan is Syria, sa shokta. Kat koin lamo oyen mayuna diye oye wo pasikyak ke ye mo katito ke oyen mayuna mana kulu ak uniye akmas kainin oye kulu na sin matayano akfasrye ke mayuna pelsi wa matan pelsi katangla na oina ke kat galim ke ole Kanaustal in Israel, pakan siye shipema or Jonah. Wala siya nga mo, Nineveh. Na Nineveh, en siya Nineveh, pahin niya siye en yok akulin ye, ke matonfel lan Syria. En siya niya ito ke oye na kuluk, na ke akmas, ke akosye mo, Mailos, kepel Mailos katang na may. Nakakumin flot na gel Jonah. Oye sila Jonah ingi, akalim ye oye lan may Israel ape. Kung vili oye sila ngel, kung ngakum ko yung lamona si spell si kasak sin may dali, baba naman may ngan ko, may natalan, may ngan to, or may natalash ng gulo. Or katay siya nga mo ito. Mga oyelan mo Israel. Kalim ke oyelan Jonah. Le ilos mo Israel, ilos sulela inlalal fung ikalim kat mo yan katil yelos siyang diki may lokalok. Siya may ilos diena kena katobe mo tonfel siya ingin mo pulakin mulalan. Non ko kisvena. Israel ke kat loglang lang kasi nasilos mo kay Vanna. Os tiye
ge oyewulan God in sikyak penasin buton fel sayang. Nagikat non ko oye saying sap. Ewo na sil Jonah and with Israel na kayo in sobriety. Genesis sapta singalali kosh for singalali kosh sapta lo malu for singalali kosh anbe na sapta lo la on kosh for sa kosh. Force gas nga riti gas ben bel kung kun som riti le force nga akademia le maton fel na kayo sa akus lem kat ilos palakin siya. Nasap fwal na sin Israel in sangan nga sensen good and Syria na nga fact nga mayin in oana ke akademia dari le and Syria kadang na Northern Kingdom uselos the night show. Paye niya ron naklal Jonah tiena. Fushesh na sin med Nineveh. Na context ng usi na si kumakuming kalim kela wangay siya Paye. Lal Jonah ilang ala siya nga med Nineveh. Na may nalak siya kumisarang kun nga iligesa na siya kirin kalim kaya kato oye lash mo ito. Siya oye niya pa akademia ke kinalash si Fel. Naging akademi ke daging madudutsin nila program na sila. Ash ipluwo. Ash ipluwo sige madudutas sa kita sabi nila toplan kat na si Nineveh sa mga Jonah. Ilan usom na sila. Kung liye fos sena ke fos toluan. Ano nga fact nila? Pang silon kat. Sapta ako. Samde, pang silon kat yung kalwaniyak. Masisikyak med. Pa fos sapta si. Jonah ilkaing. Kinti pa katutoy nila. Ilkaing din nake. Wala ako ko. Paka siya naman isisilail. Na iklap ko nga ukokomal na. Lentolu fong tolu. Flawed na Nineveh, Lukfin Nineveh. Napamorit siya nga sikyak le pang-aklu kalmuniyak on God na sil Jonah. Kung liye fos tolu, nagifos ako siya, sa mga akademia, superon God. Na Efin nga kung ko Efin ba, katsum na ke Jonah, sapta, toluan. Jonah nga susukyangan kinansum na ke puklal Jonah sapta tolu fos tolu na kaya ako siya. Na finash payapal na tumnapnas wiya sum na ke fos tolu siya nga. Na convenience maritsingan ano gafakila akademia sipelan God. Ay convenience read yang oy get Jonah ilakos lem God. Sum na Nineveh. Ang fakile Paye significase Nineveh. Lelyo osle nil na den fash in cross through kung di Efin ba kumito ka na California. Kumita ka Northern border California, komisyon ka at tugunaw si nga ulma. Kung vinagarat na. Mayin en California, oshik aloyes. Mga in Texas, komisyon na clean ma. Kumagaras, sibagaras, aw na pos, kung tawasi na yung gas na yun. Kumang, kachilan Texas. Kung gusto na gas, na ko gas, aw na kaya aw, kung tawasi na yung susum na wala. Diba na ik na kaya en sa mga kadal sa pal Jonah na way. Ayipsiyak luwangan sapsukulan God na sin may Nineveh. Na kung vinlup sila may nanak nag-week ngayon belsin na mga Jonah il sum fakta sapsukulan. Na mo ilos may Nineveh. Ilos Auniak ni soon be
audiak malusurangan sunpe may cool ka toko siya singan. Na toko siya siya wala masapsi. May nakayawa na audiak. Kung di kung finriti lang may na dum maurakrak na dum mana kayawa inaudiak. Nakalme na si kumpa bel si mga audiak siya bel makakflat niya korek ko. Tinnes na bapasingan parakflat. Kumnila sa mga, may nakiwan siya usingan. We and natalos, oyepe, maurakrak natalos. Ilus na kayawa in way to klase. Masinga pangal, mga reading ke, isla ke may nanakisingan de, pero sa mga akflat lang may ito akfasrye ko. Di nes na papasi. Siya na phone singan. We be ma natalos. Isam na maurakrak. Ngayon, bakit kashpayelo si Bense? Nakalme nga si kumising, kashpayakum na mising, kasi sangpe na sinka. Hindi, may taluo o insaw na fonse. O yes, siguro nga, luto na kipepelo, kasi kipel, na fon na nga mo. Lepel na kuma may takamta lom siga. Mga ro ito siya wiyang le is not a choice. Katang may tang siya kung mag-win control mo ito. Sisla ko lom siga pa may takamta ye fascism ko ye kokolon kat na sin lom siga. May nakawa. Fin benalo may nakawa sumali. May matawag may nilosita. Le Sanri bang pelsi lejing asum akfasrye. Kalme pa atikan sum akfasrye los mutalo. Findal di kan gasel us ngailos enin na pe we akfasrye. Mana ko mga akfasrye. Bagay audiak genuine repentance. Take home na makay na or nga kuminak din aki ka past last na sin may ito. Horizontal relationship last. Katin mo ko ilosin ko kalit mo ko akfasrye. Na bel sa mga, o naging ready first lumiwas ka masali ko. Audiak siya sikyak, tatasang finchak sila. Si Samne, lain na ang kaulola. Nakati ka na ko sen, Nineveh. Kinalal Jonah pa, ilusin ti audiak. Kinalaw siya. Nangakumin in, fact namin naging, fwasr. Tigo na siya audiak siya na finchak lalos. Tepe na ekle na si kumsi. Longkleng lang kata na sin na kayawa. Mule lao. Enyo nash audiak si. Ako minaksin audiak in finchak lalos. Katikay mata na kaya mga akfasrye nga na layo. Akat mut kuminash finchak lalos. Finchak na kaya me. Naging mold si mga efin. Naging mo read sing finchak, ilos finchak lalos mo, kaat iletiya ka na was then Nineveh. Pangang mo read sing. Naging akum is, kalim gilay, kat ba't Nineveh nga molyak le? Mea na si kum. Ikachig din non ko. Liye, Paye ospel. Kot ke mawin sikyak in fwal na ke liye lasr. Efin diye sikyak, ino na kinalasr, ay toasrlah lasr. Hindi akfasrye pa nang kate tulokinyac. Hindi akfasrye, hindi fashion namin. Oye. May nalaksiket so na sa tatulog liksyon na igesa na siya. Galib gele os kena sila Jonah mo mailge in mailge o pa in sikyak. Kena lal Jonah pa inash fulok saksi. Sin mo Nineveh. Nasik kumbising kita galib gele. It's a fwal. Tulokinyac long kaleng lot. Longkalang saying manasin na kayo na liye get uklan Genesis.
na sikumsing. Ako min likshin na lang na give Mwe Read Jonah. Kasi sila siya klient sa po. Kasi sinigin may cool. When in college kita isang naklas o isang cool mo ito. O isang tafelagastan ka. Diyan na naklas ba isang tafelagastan ka. O in makat il fact. Kami vaccine ngayon pa, ako min likshin na lang na give Mwe Read a fact. Para yok siya pagkitin na ka read or a study lash or a due diligence. Kaya gasang ka na kaya mo tisang na naklas si Fena. Pero sa naman naklas na ka pa kasyo na kaya application. Tukun ka kalam kaya Mwe gasang ka fact. Then doon na Jonah. Usin naklas siya. Kadal ke mulai prasin meta. Akot betalal fung isang pa tulokinyac meta in ace. Long like so God. Vidloy to na nga kummet Christian misengya. Para meta tiya ta kasukat. Make oyelash. Oye cancel Jonah. May disregan mo ilos Martin kat pa ng God in yellow siyang makayvanda. Woye, kaloglang lang ka di plat na fellows mo kayo na tiya may sayang. Naroon yung ako isang may nilipitse ngayon. Kat na nagdaddiction na Lord na kaya oye last fan na mitlay po niyo. Kakatawin na mo na katala na uo. Katawin na mo na ginasipin o na Jonah ngayon with Israel siya. Na ninavangan patusum kanaos la and Northern Kingdom ngayon. Or Northern Kingdom ngayon pangit, samle shuf singal pa na Northern Kingdom ngayon. Na to ash ito na ash ngaksi. While Jonah na sin and ninefala ina men Scotland the mula los pa to liye ko kanaos la and lash niya. Ang ako may nagsisingin kain na ngaksi. Naksowe. Pa taking just go in the back pa Polongasing matagaw si babaud was na quiet. Then them daron na quiet lasro in usa ke clients up silan God. Malon God, especially about mo holy when holy pa set aside. Matal pati kalamusiya. Matal pa masigan man na ke masigan. Again, God will God matal siya. Kalmi pa clients up lasro mataga yurin God manasing God magayon na when ni plush ke. Naroon yung naging matalal po yun, kasi sensing kakin. But kumusin na ako, kawo, tayo, minsan gulugan, mensis. Elos. Na ashpe, oye, siko, sham, siko, oreya nage, elos sa mga lukeke. Makunas ka tafla gaslan ka. Na lukeke lalo saan, kilifsan na sin ka. Ka, ashikin na fon na mamagumak kalabihan. At tigayin Gattegi na in makuluksia na selos at nasakta. Ashiki ang gas los nasakta. Elos tikkeke. Narang I float na yung ukat kung breakfast mo. Kung breakfast mo kung liye mo in ka. Min kat non kolon kat shuos. Non kolon kumeta kat we mate, we end, we sell. Narang is fwal la gidet pa non kumeta. May gatte na work to begin with. Na bagay mo na nakasig. Feature mo in guess la katishig and sa mga kum tinagalim ke o yes mga kum liye mo ashin ko nakachakasam ke. Manila kasi i guess la si kum tinagalim ke molal Jonah le kari kat fakasi. Kumilot na kumpe na pa ki o yes la Jonah. Kat liye mo amakisaw siya kat mit ko siya kat kuligyan siya. Nakataklukian siya. Nakavim na katintaklukian all the time taklukian ko. Na mul fica slash fidel siya. Mul pa na force, mul pa na ilyas. May cut to kasyangalos. Kanda nga, may nga ilal din ako. Nakatintakal na lang na rela oye sila kita diye. Pero kasam na sila san. Kasam na pangan Sham lasher akkel mi masimashing madanin CS.
Now, los ton kan liye, akliente los tuyak pe line kate, or la forcing maston mo ito. Pang mas wala forcing maston mo ito. May kat liye mo ito, sham ke mo ito, fwal na kinanaklash mo ito. Kat tinasangin kat pa nanon ko, kat pa in cool na naklash. Para kat na force maston season siya. May kat usin na naklash si Fena. Kat tisuk te long lang lalon kat liye kat il nakmanas na siya. Yung makulugpas slash oy lash ka sa fwal. Atil nakmanas na siya. Para la force in maston mo, para division. May kat fligat yung mga katalo na wali kimit na kawasaya. Kat fligat yung mga katalo na Jonah. Sa makat mo, makatay na Jonah, katwala kail, o mula siya pa, ksiyang na upinag mas mamurit siya nga. Willie, tingin sila sa friend ako, lemon friend ko, tingin Diyos ko. Willie, takas, or kasing la mga lal, Jonah. Or commit suicide mo. Fact like katawa, kung matawo yek yung RFL. Makakumpatan si Ugan, ngayon isla, wang naluto. Siya kuman, kukuyangan. Sabi na nakatsi ng McFlight, yung pa, katsi siya Jonah, papang McFlight yung siya. Ngayon maliye ka, ngayon maliye yang, sure, siya kuman, kung matawo ye, yung RFL. Siya kuman, kung fact mo may nagtuloy. Mga special nga sa mga wain si fun nga din. In the misaket to nakayawa imula o nakitchannel si sakyo singalay kosh sapta lungudu sapta lungulon kosh. Matan fel nakayawa imula sa kuman sa nga o gudin mo na fact mo matan fel sayangan o may sayangan kudu at pawu. At hindi siya na laylagas ng katin ilyak na ikon. Inmokle mo doon inches. Inpa usto na ako siya. Bata siya ikekrak din nila. Kasi ko to. O hindi la siya. Tiba na alaw ko at dali may sayang ang takuluki. Ako si Fena. At may fash na in-America. Tikala mo katlam may na step all over us mo. As right slash. Pagka tuyak yung mabay masuwaso. Nakatfinti already la wu. Siya ko to. Kaya kan soup mit sayang na wuna siya. Nakafeature mo may naksingin ito ka na si kumising yo. Inakes magindikot yok na kimulal siya na kiliye lal na kibat ninefangan. Kasi sila kaya may matalal luskan pasum ka na ko sila kada ko sila may matalal siya na or siya katanak na sa silos. Siya nga wish message siya na. Okay pa na nga ako. Floksak, naking floksak lang ko mo. Kaya siya ka-fagcast ng kanta, may tsaya nga mole. Kapangay kinalag ka. Ang lang malap na si Wus. Ilo kaya Ashlo Wusan. Wandas John, paing kung gulo. Nashuwe, kung gulo pe. Ilo kaya kung tagagaslan. Na I mean da KFS, kaksakin, wikong kaksakin ka. Na more da isa. Naig mo pa na siya. Paing kung. The classmate, tamay no da sikra. Happy Sunday pa na siya. Na after mo in Galam mo nakasing kaya pa sila ako minisla ngay pa. Kadente umgi ko ay na Jonah. Jonah kasi lang na si ninefangan. Ilki fulok siya. Ilki cut pa fulok siya. Or ilusin ilki cut nakfasrye ka na ako sa mga isbin kuduklan met ninefangan. Aki pakalong lang kata mga mulak kumanda kuduklan. Kasi sunay yung katinaksol, ilamuan ko na naknas na siya. Na-feel ko na ron na siya, na naknas siya na si Kum. Ifongot kung sa naknas siya, may tsaya mo or makaduk na siya.
Sige mo ko oye singan. If ko fikado na da sa sikum ke mana kudu ka dorela. Fo kot chike kiden ko shela. Atlen de gasho mit saye. Mi ban na wash. Lash mo ito. Malilaktin si sikyak ito oye. Lumalap na si Wuskewa sa mata ko gas lang ng Christina RJ. Gulo pwede ginisena pain ko. Lumalap. Na ngay show ngay kalya mo naksi ngay makatafa ngafli ko wusla. Na mes uya kden proy JJ guminsan na liye ka gulo JJ alo ka kaya kumtaka Classica dige unigash ko kumtaka yakla gas ko. Lumalap na si Wuskewa pain ko was tamol sauce ko gulo pe. Aksikin gat wigom belisi. Ngay proy in kalye nga vidya mo pwede ka si kum ako minus continue ta continue la o fika oye fika lo sirle am ta liye ke mit saying or mga wala kayo dahil na mensis log lang kasi deputat na fellows kasi ko dekta top sikat finash nakadna ka na shirosh sige mo ko na kumiyangan nangarof ka kipakan oye lo masih kum kan Europa bait ma kum matag kashkashak siya matawag proigal dal bising ufimtag proigal dal bising ka long kat long silon kat guess lam tonin siyo infusestla kumin liye wala na kaleng kat masum si fena mayro bait kum matag kashkashak siya ile la bait kawak pang long kat ay global lab listen around mga ngayon siya Jennifer Kinchiro halowa pain kung gab nakabatuyan. Alright, buya ngan kalya kasi proy na siguro na akfasrye yung solo sa proy. Olem got flat na. Tayo na malap. Gas ko na loob, sabi na ka na siya kiyaw siya. Ingoy na kis es makinigat kuluklash mo ito. God kuluklash Ireland na offline tulokinyac Efin long silo Efin long lang parang kat ina na gumukat ina na long lang lumin patat na fespel na kayo kaya suko oya na kayo walash Efin kum pwede ko na fast parang kat spell singa we viewers slash nga matkulang gasing ko pagkifakil wala na shoes Dagger dig interest ko lumis your friend and dig sena. Yeah. Mga siya no sa shwed bell sing. Cashelos. Ay be cashew sa lashing na kayo. Ay be viewers slash kayo. Los sa mata ko. Ay be kat nga si Fena nga nigin na may asin nilo. So the shop ta. Umeta le may asin naklusa. Nalosa. Cashelos cashkat ko. Kaya ganyan tayo lem talek. Buying in a suit. Kat hindi Belsi mo kumento proy lasha kada linked kada parang naman cut na pabuy. Pero belsi ka chot na siya na kumento proy lasha kat si Fena igalit. Ya kum cut ko lang cut mo si Fena pa tapos proy lasha na kayo. Dahil bilang malap yung buigat mandalong igas doon siya awiyam doon siya sinigkan niya gasak na nakisay. Cash cut na kayo met ligigat. Fashionly kayo bigat fashionly clash akin siya buigat na kayo. Kay proy siya ay nga nagagawin when fun na doon so Jesus Christ. Amen and amen.